Kur'an-ı Kerim. Бұл біздің қолымыздағы ең ұлы немат. Жана Аллах Тааланың сөзі. Аллах Таала адамдар сөйлеген, адамдар жазған, ошол тамгалардан эле Аллах Таала мына өз сөзүнү китеп кылып түшүрүп койду. Кыяматка чейин ар бир мусулмандын мыйзамы ошол дининин негизи мына ошол Кур'ан-ы Керим болот. Кур'ан-ы Керимдин бир мужизалыгына караң, адамдар араб тилинде мына сүйлөшөт, өз ара кат жазышат, өз ара баарлашат, сүйлөшөт, китептерди жазышат, ырларды жазышат, аңгемелерди, повесттерди жазышат. Бирок бир да бир инсан Кур'ан-ы Керимдей bir kitap keltire albaydı. Kala verse bir ayat keltire albaydı. Kala verse Kur'an-ı Kerim'deki en kısa bir süreni keltire albaydı. Allah Taala adamlar ile söylegen şol sözlerden, mına şol tamgalardan Kur'an-ı Kerim'de düşürüp koydu. Birok adam balası Kur'an-ı Kerim'den mucizalığın Allah'tan söz ekendigin moyunda olsun mildet antkeni Allah Taala ошол адамдар сүйлөгөн эле сөздөрдөн жана ошондой эле тамгалардан өзүнүн китеби, ыйык болгон китеби мына өзүнүн сөзүн Кур'ан-ы Керимде түшүрүп койду. Мына ушул Кур'ан-ы Керим биз үчүн бир мужиза. Ошондуктан Аллах Таалага ыйык Кур'анда айтат: "Эгер чынчыл болсоңор, бардык адамдарды чакыргыла, жиндерди чакыргыла. Şu Kur'an-ı Kerim'deki bir kısa bir süreni keltirsin, je bir ayat keltirsin." De buna şunday suroo salgan. Birok adam balası dağı, jinder dağı alsız. Adam balası ming akıldı bolup ketsin, bari bir alsız Kur'an-ı Kerim'in aldığında hiç kim kıyamatqa çeyin Kur'an-ı Kerim'de bir kitap jana bir Kur'an-ı Kerim'deki en bir kısa süre je bir ayat keltire albaydı. Bul nersege insan balası kadir emes. İnsan balasının en akıldıları da kadir emes. Mına ошондуктан adam balası Kur'an-ı Kerim'den öte bir keremet, muciza kitap ekendigin moyundoodon başka argası yok. Vallahu a'lam.